وفي السماء رزقكم وما توعدون رزق فاصل کت چھ گژھان زمین اس پٹھ کن آسمان اس پٹھ آسمان اس پٹھ وفي السماء رزقكم وما توعدون مسلمانو تہند رزق چھ آسمان اندر امیک تو وعد چھ کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ اے میانو بایو اے مین موجی باقی افرادو امس مینس مالس دیو امس مینس ابایانس دیو رخت سفر گنر یہ کرن دیارت بیت اللہ کیا دی چھو رکنی اسلام یہ کیا چھو رکنی اسلام یت مولوی سبت سج کرے خنیر دبن چھو حجک فرض پچم رکنی اسلام دون ورین آو نکرن دون ورین اس کووڈ-19 یہ امید یہ دن تمام مسلمان ممالکن انشاءاللہ سابقہ ایامن ہن پوٹ حج کرنک توفیق ذات ذوالجلال حضرت اللہ چھو حجک فرض پنچم رکن اسلام خدا رچی نس قیامت کس دوہستا کیا ہے جی خدا رکن پاکس پوش نوین پنونت پیٹ برابر سائی تھوین مول گون رکھتے سفر مول درو زیارت بیت اللہ کرن خاطر مشیت رب ادگار شبہاک لگن روایتن اندر شانت روایت دبن بادشاہ درو بگر زی شکار یا شکار کرت امس لج دریش امس جومپڑی ندریان پوڑ ندریان دبن یوس شکار کرت آمت امس لج پیاس امس لج تریش یہ پنن کارندن ونن میانی تریشون کریو انتظام یا آمت یہ شکار کرت یا آمت جنگ لڑت امس تریش ستاون یہ پنن سپاہن ونن میانی تریشون کریو انتظام یم تلاش کرن یمن جومپڑی ندریان یم ات دروازس دستک دیوان اے یہ لسن والو بسن والو از دیو تریش کٹور از دیو تریش گلاس یتھ یم تریش کٹور چپل داون تریش گلاس چپل داون یم حالت لبن امہ گرچ یہ آسان قابل رحم قابل اثر قابل مدد یم یل تریش انن بادشاہ سندس خدمت اندر بادشاہ شیمن پرژھان تہ کتہ انو تریش حضرت ہوک چھ جومپڑی اتے انس تریش ات کس ات مستورات بیس کی بچہ مگر اصل نظر ترو یہ گر قابل رحم قابل مدد دپنک بت دم نظر بادشاہ تہ تل قدم امیل گرس کو نظر ترو امل پزے حالت چھ حالت زار ام ون پنن یمن کارندن من احبنی وافقنی اس میں سے محبت چھ کرن سہ کر مین موافقت سہ کیا گو بتراو پنہ استطاعت مطابق یمن کینتھا مدد ام ترو 1000 دینار 500 دینار 7 دینار ام ون پنن کارندن تو تہ کریو مدد یمو کور مدد 2 4 5 دینار ات سمیو بوڑ امبار یم گئی خوش یہندس بتس پہ آئی خوشی مسرت ام پتہ یہ بچی یس دیندار یہ ودن امس بھائی ونن امس موج ونن امس باقی فیملی ممبرس ونن آج ہماری خوشی کا دن ہے ہماری افلاس اور غربت دور ہو گئی ہمیں اللہ نے امیر کبیر بنایا اللہ نے اپنے فضل سے نوازا یہ بادشاہ کو بدظاہر اس مہربان کیا شک ودن آج ہمیں رونے کا دن نہیں ہے خوشی کا دن ہے مسرت کا دن ہے شادمانی کا دن ہے ہمیں اپنے چہروں پہ خوشی لانے کی ضرورت ہے میں نظر آؤ کہ آؤ تو نظر
دبیس کیا دبنیک مخلوق نظر الینا فاغتنینا فکیف لو نظر الخالق الینا